guys, welcome back to our channel, Your Drama Tips TV. Okay, so at yung maninti pagayam yo ni Auntie Jor, Buno Jocelyn Oblero. Okay, pagayam. So, adapay kayat ko nga ilawlawagan niya. Ada dagiti ti amuyo ket na ulit. Saan nakasjay papagayam. Ti mangyari ijay ket kastoy ngamin. Diba, ada dagitay drama tayo, ano na dumakit di music na makapiright. So, saan tayo nga ma-i-edit directly from YouTube. Kan oray mo't iji bangir nga platform. Haan tayo nga ma-i-edit directly. Iso nga ti aramidan mi, i-download mi, i-edit, then i-upload. Saan tayo ang maka-edit, mismo ijay YouTube. So nga, masapol nga i-download tayo nga muna, i-edit, and then i-upload. Da kami pa diti, mapukawan ijay, oray no dati 15 to 20,000 views na. Kaya't mila ang maayos, di copyright na niya, i-edit mi, and then i-upload mi mutlaang. Back to zero. Di jay, iso nga, medyo ma-encourage kami mo't, ma-inspire kami mo't, no, napintas di jay, comment yo, ngumno ko na yung anya mo data, paulit-ulit. Adalaang di jay sa gaysa. Ngamin, isungan madlaw yung ay very, very short ti music mi, ngay kabkabil. Tao iwasan niya copyright. Tap nitikas takit haan min nga i-edit para kada kayo. So, no apay nga, ada di kas lang na ulit, di jay kat na i-cut, sa amin to in-edit, sa amin to malay subli. Okay? So, sapay kung mapapagayam, maawatan tayo data. Okay, so, agibasa tayo nga rudan kadagiti comments or shout-outs. Okay, so, dagiti nag-comment apapagayam. Jody Buenavista, Florenda Kimpaoy, Mariel Gutierrez, Lilibeth Contillo, Jasmine Rivera, Imelda Cabang, Josie Carriaga, Cheryl Artap, Tim Wako, Pinoy Mix TV 79, RJ, Gabs, Bugs, Janeth Macamos, Maricar Rogelio, Glazerlin Tagata. Kung nanipagayam tayo Jody the Beauty, unay daytan kaka, agkatawa tayo manen habang nagwo-work. Sapay kuma, tanak ang makita ni boss. Kunana. Thank you, pagayam Jody the Beauty. Thank you, ading iti always nga support mi kada kami. Dito ya channel, kanije banger, okay? So, data dito YT kanije FB. Thank you so much, ading pagayam. Dito nga pagayam mi ka naglaing nga gito diti stars. Thank you so much. Hug. Okay. Ni pagayam tayo ang Mariel Gutierrez. Yan, nagad-ado nga puso. Kan adapay, di ko na nga ulit kun aya, isuday tay man nakaawat, ko na naman. May sapay, ay nakaring, apay ngay, tama kaungot ka, ko na naman. Ni pagayam tayo nga Imelda Cabang, ulit kun aya, unay daytan kaka, ko na naman. Kunana pay, ni pagayam tayo Mariel Gutierrez, avid listener Ma'am Jor and Sir Triple R. Kunana. Thank you so much, pagayam Mariel Gutierrez. Kunamag ni pagayam Florenda Kimpaoy, nagpinta sa pakasaritaan Ma'am Jor. Nagasat dagiti may ruruman, tani Apo Justi, Mang Tarakan. Thank you so much, pagayam Florenda Kimpaoy. Makapa-inspire dagiti comments yo. Kunana ni pagayam tayo pa nga Jody the Beauty, one of my favorite drama. Good evening, everyone. Good evening, good morning. Have a great day. Good evening, kuna naman ipagayam Corazon Gazmin. Kuna pa ni pagayam tayo nga Imelda Cabang, rugi pa lang madintirik na gamin kuna na makarelate permisangit ko aya kuna na.
So DJ ko dito, DJ lifestyle story anara artinamnama. Thank you so much. Iti comment mo pagayam email da kabang. Kung na pa ni pagayam tayo a Jasmine Rivera, naragsa ka pa nagdengdengeg manen ma'am, tinapintas a drama yo. Thank you so much pagayam Jasmine. Kasamot kini pagayam tayo ng email da kabang. Kung na ni pagayam mabing Soriano, si kakit di at awan nunot na nga kabsat, awan serbim, ibaon munto, dagita kinabak nang mo, no agsakit ka. Kung na natajerol na ngamin dahito yung nga bakit, mangiruruman, di kadaraan na. So, ada ngamin dagi kakastab, pagayam, na uri kadaraan dakit irurumunda. Okay. So, kung na naman ni, ay di compilation 50, kung naman ni pagayam tayo a Mariel Gutierrez, ulit kun aya, isuday tatay man nakaawat, kuna naman. Ay na, karing, apay nga, ay tamakaungot ka, kuna naman. Kuna pa ni pagayam Jody the Beauty, na imbagal daw yung manong kan, manang. Kuna mat ni pagayam tayo a Jolens, na imbaga bigatyo manang Jor, listening here in Singapore, habang madama ngagkapkape. Ipagayam tayo mata Leonora Bautista, na imbang orasyon ma'am, always listening from Binalonan, Pangasinan. Thank you so much. Pagayam Jody Jolens kan Leonora Bautista. Kung naman ni pagayam Josie Cariaga, napintas di drama yung makapaulit. Kung naman, thank you so much. Pagayam Josie Cariaga. Kung naman ni pagayam Cheryl Artap, tugot ti ugsa kada palo-palo ji kuna naman. Thank you so much pagayam. Kuna ni Jody the Beauty. Ay, ada pa part 3 na. Haha. Thank you manang Jor and manong Roger. More power dita programa yo. Thank you so much. Pagayam ading mi a Jody the Beauty. Kuna naman ni pagayam Imelda Kabang nagmayat man na dingdinggan. May katsurun ko. Happy listening here in Aman Jordan. Thank you so much. Pagayam Imelda Kabang. Kasama ni pagayam Janeth Macamos. Talaga amayat adeng ganti Lucano drama tama kapaawan stress ko na naman. Thank you so much pagayam. Kasama kini pagayam Jasmine Rivera naragsak kapanagdengdeng manen ma'am and sir. Ay, unay daytan kaka. Mayat tada part 3 na dayto engagement ma'am. Pagyamanan unay. Good day po. Kana naman ni Pinoy Mix TV 79. Mayat launay ti drama. Ado ti zero sa kana naman jadi nangag na nga engagement. Kuna ni pagayam Mariel Gutierrez. Have a nice day, Ma'am Jor. More power to your program. Shout out ti Gutierrez family dita San Quintin, Pangasinan. So shout out kada kay amin dita San Quintin, Pangasinan. Have a great day. Enjoy listening. Thank you. Bueno, remote dayto ay hi, manang Jor. May tagdengag habang madamati pangpanangan ko. Shout out, manang dito'y Singapore. So, kumusta kay an papagayam dita? Singapore. I love you all. Sapay kumata. Dumdumag kalata ka na yung dito'y. Unay daytan kakaken, anara artinamnama. Dito'y Jor Drama Tips TV. Thank you so much kada kay amin. Kunamot ni Exotic TV, pa-shoutout po, Rivera family, dito Santa Lucia, Ilocos Sur po. Ken Kevin Ragunton, ingat lagi, dito Saudi. Ano naman? Thank you so much. So, kumusta ka amin dito? Santa Lucia, Ilocos Sur. Thank you for listening, papagayam. Dito yung na yung bagong oras, Ma'am Jor, pa-shoutout ni Gutierrez family, dito Minusikuan, Mantakdang, San Quintin, Pangasinan. Kumusta kay amin dito San Quintin, papagayam. Thank you for listening. I love you all. Okay, papagayam. So, dagiti, nag-comment kan. Uray, dagiti nga naka-comment. Dumdum ngagdamot. Shout out kada kay amin, papagayam. I love you all. Sapay kumata, agtultuloy ti panang tarabayo, kadagiti drama mi, dito'y unay daytan kaka, anararti namnama, kan uray DJ playlist mi, nga Ilocano tips and vlogs. Agyaman ak unay kada kayo papagayam, kadagiti inspiring comments yo. So, ulitak, dagiti kung kunayo nga naulit, dagi jacket no, adati makita ni
ni YT kung namanlangan. Nadama kita na dita nga copyright music. Ngumhana nga gikabkabil iti copyright. Always non-copyright. Ngum at dati time nga agbalinto nga copyright nga mindiyay. So, kapilitan nga i-download, i-edit sa i-upload manan. So, dagijay ti adu nga rigat ti paspasaran mi dita. Iso nga saan kayo nga gungungat no daman diya ko. Nya madata madubdublimot kasi kung naman no 200 ti drama yun dagiti kakasjay. So, as of now, nya ti ditatan. As of now, October 16. Adamat ti manong episode di jayan. Adamat ti 237. Nga unay daytan kaka. Ija na raarti basipay. Nga manay na yun nanto dayta. Ta narigat na papagayam ti. Agsurat nga nagadumot ti. Daddo mapay nga aramiden. Tadayta ket no dagita ag-editak iti thumbnail, a video background medyo mabayagmet. Karkaro pay no agala akto pay lang kadagiti comments, ikrap ko, ipan kuntumanen iti editing tool ko, santo i-upload manen. Tapos iti bangir met nga platform, nariga met agar aramid ti reels, masapul nga adalat tamot ngamin nga inaldaw. So ado papagayam ti pakabisian tayo, ngam I love you so much, gaputa naayat kayo met ito mo kada kami kinipagayam yo at RRR Bueno Roger Referzo Ramirez. Thank you so much. I love you all.